Yefeni nyenya. Nyenya. Mo hini ye nyenya. E ma no mo ton ade no me de chemo. Obi oso no mo nuku. Ma me ne papa muntie. Me de chemo. Wei, utini se ya. Obobo ne kashiri se de me boyi. Abo baako. Na odi ato no asa ati the same thing no asa abo baako. Nti no ma na odi free just why de be aba no. Obasie na de baako aye de be ato ho no aso no ma na ye de esiso. No asa de baako ato na pampem. Saa 7 days ebewo ewo ya ada se obisi na be yam fafra unku fiwa unam ba bia obi ebe fro se bra na meto ade nyenya emeye ton to me o ton to mo so bo ani de ye store on fa nkwa achima sa me mama kwa ba eba one day TV so bi mo amuhu me na mo nua kwa na akwa de pa gagai mia na migina hei mo hu bukrom na aka gagai a meje wo so mama gboza enne odomankoma de da foforo ache ye kra mama ya da hoden ewom enkwatintin wom ene papa bi ene ba behia e behwetwe nkomo afa abrabo ahahama ho ye papa no waben a ha mu ye pa nti e bre ansa ne ensa aka no nti munya bre na munkai se mo be subscribe mo be like na mo be share mu nua bi a ne nsa nka bie no ne nsa nka bie wo wie nso na se program ne ye mistakes bi mo wani nje ho a mo betimi a chat comment section ho no ye be ready amamo e pa chomo me yenko ne yenko tie de papa no wo mai medamas adofo ya sanso ababiem se ne me kan ye na no ya twen eja ba betu ene so de no eja de wo ba table de oni ni table je no betimi ato opono no e bete wo nsa bet ene so da de fufuro kra na asa abre ye de enti mu me yenko e tamu nim ni dada mu me yenko no ho na de ode baaye no fa nche nya sasafua baba dada udi no honam sampa nokre papa odo ha ba de uja chese u fe ni agro haba na de wi nyankopon fere ne ye nkwa nokre anopo awie ne anwumle nyere fa ne sepala no odi bi dware na udi bi na wonnom bi ntimre bia ba fo kura hu a na wo pe bia ye de be afa awonboni hia wo a na wo pe bia ye de be afa haban ti because ba ifo bia bi hu na ne ba yie bo na mo so ya haban ba mo de mu ni ani nenya haba bia nso ne yati dwale okofa nsan nso ne dwale obedwu nkoti so obewu papa fiza abaifo no mo tete ye no asema meke obi abaifo hu dadada eya haban ne talo mo maso ene taro mo maso ene mo o machi wade ne haban ai ye brade tu betime hwe obi okru na ntisi fombo sene na ahwe soro eno hu ni sa na wabom futuro bu nse ono bokontokwa yesi ya betime hia obi na no semi nam kumni kubi si obi aso achi kube oyinsuo kube dua kakraka esina so achi asokura na tintin be sisi papa na aso ba wuni ani awere ho so tiso ye be ma ne so pema ene nsuo na ono ne koda no nti wo basona na nsuo mu kura oti ase ha nti ahaban die nkunya no hono ahaban ma pida ye to aso se de tiefu nim dada no ye fe ni nyenya mo hini ye nyenya sa nyenya we no e bruta abaifo chi wade no mo mpe nti me mo example won sa wokọ ahemfu bedwa ase a se otumfo ya ade a ebobi nan ebobi sisi o te kokoso na ebi nso de omde ya de abo mu ko mu se no kra na bi sasa na no mde ahaba wuru ahyeso mu konya sese boni woni patirim nika 72 wasi ni papa pa ya de be ayira na boni fo nko ani hu mu ti we se ni se we no egu ko mu a sunsum no oto agwalagwa enko nese ya humbambo kese pa kile duro kese kwa enko enamunya ba wabodam nyenya no onanam form sa aya juma bibiribe ma no moton ade no me de chemo obi oso no mo nuku ma me ne papa muntie me de chemo wei utini se ya obobo ne kashiri se de mi boyi abo baako na odi ato no asa ati the same thing no asa abo baako nti no ma na odi free just why dey be aba no
Obasua na de ba kwa ye de be ato ho no asua no mana ye de esiso no asa de ba kwa ato na pampem saa 7 days ebe wo ya ada se ubisi na abeyam fafra unku fiwa unam babia obi ebe fro se bra na meto ade na se papa ohima anya wan ka me nchire o papa de wuchire kwa na ebe bo me maame yeah de wuchire yi fa na se emaye ton to me o ton to mo so bo ani de ye store on fa nkwa achima sa ni de store sa na wo so yi ne man kakra gu adiem sa na odi si obo we ni ka hye na odi si so no sa de bia to so odi bia to for 7 days 7 days do asa yi ahye sa ti wo wi a ono ni se ni de no wi a okono store ono mo a omapon no muku fi no dugu ni nso na wahu egu store ho no tano papa no abi o de on try no hwe papa ba line no mo amu ya chinyefo no wato challenge o wato pa ko try na wo ye tan gidi ata akire because bibia no nyini a enta anya adwuma fa gidi ata akire se wo de mi gidi enti me tro challenge aya ahwese be ya adwuma na wo hwe no na wo subscribe to a YouTube channel no comment wo be like na wa share nyansa safoa e number susu gu screen no so patcho bo modern na friend no so wo asem se bia na wo betimi no edi enkomo papa yanko yanim ninyan eya adwuma bibiribe wei nso bi wono ma oyare obeso da ye bia na hombone ne na ye dai ene na beda yes spiritual marriage yes sade ne di ema emu bi edi bebirebe wi ni pa 1000 kura ba ko pe ne bi ene me makora nyina ya wo kwan bebirebe fa so ye de be e baba e kire mekasa fa no ho da fofo ati ase ti we no ye de fran ba ma akoma ko 21 ye be sha ma na de dware ba wo dware na obobu ka shire na de ahye usumie na se nyinya no enua no sorry enua no eya adwuma bibiribe wow eya adwuma bibiribe na da ha ye kwa ho to bi oyisu aduro bi oyisu nyenya na se nyenya no tumi wom tumi kase pa no hwe na we ote a na ba ne hye mu 3 amen kyerɛ eya da no ba ne susun kunkuno ote hye mu 3 eno so yam na bema won ne tene so pema so ati ase na wa yam ninku on mo no wi aho na de agum no anu no waka aja sa pa to de ota akokwa no mani age o se ya da no ba ne susun kunkuno ba ko ni nese se bema ne pema o ana oba ne pema o wi ana de gunu pema eno anu pema asem yes na bema o pema asem eno anu wunya twi o hatama ne wo twi na de gunku ni wa se ne mama eno anu be jama asem o be jama asem no kora you eni ti nyenya de eya adwuma bibiri mo wana munya ba o ya adwuma gidigidi ade pacho ibo mo boys wo dross no we dey acha mu fidi komo kopebi twi bomodi ya twi ne fa gunku ni ma no no wonya no ntena won kwa ho papa yonko yanim me kwa me ko twi we feni jama tete no se menken short jama no ahaban ne no nie se menken short wa o tete na de agu banche so na ada ne bena ho ayekoko but ye adwuma osunsum no edane adwene bebirebe o kasa kere no okote a isa o chena de ye wei me de fra haban be 4 na am fene sancheck no na se jama hamoi papa waka bibi wo si asa watuma o se sancheck we haban be 4 na me de afra u yusu we a emfa wa haban be 3 ne de fra se be ma didiwa se be obedi na ti se kana man oba nso didiwa de on pekura betua de obeti ma frɛ ne be 40 times papa na wo bi wo ho de ade sancheck lo bi wo sancheck wo di wi a so de be hu se no na afɛ papa mani abro adofo me zrawo me meji mi di akọ na ndi bi so ogu mitirim eti wo a wo hwe me so person check ni bia jama meji mi di o bo modi ana frɛ no ne number bu screen so bo modi ana frɛ no
o se nyame o tumi o o tumi na body mu nyina o tumi nyina wurawura na body ahaban green okono na adane brown adwene ho da me kwade me se wo de enoma na me kan de frase ewum na me kiro kon oba de bcc ho a yeah be man no da fro sweet enso nya apple sweet tart me na me ka kiro kuchi he Papa, mi say de o kan na makoma ato mi yam. No mo friend number no mo bra. E be kiro mo mo. Nesa wo je debro so. Me na me ka kiro. Nyansa safo na e kasa. Me nwa mo akoko ni mu afu no, bo modin ya be pa bi, kokofo ni mu afu, akate esi koko no so. Beje sign check keke. Wo de beje. Omo ba pa, but nyemo na me interview a me mfa nkire. Ene ha ban be. Na papa me kura minim. For no aka dia kra. O ko ti we se o. Papa kire we se e wo TV so ntimi me kwa kwati TV a. Ora en Samsung le begu ase. Emfa. So nya ha ban na de be fra. Na wakasa ya de be. A kire ne wakasa kire. Saadi ekutami ya me de cha dofo keke. Obi o heart attack. Akoma yare. Akoma yare pa o su hela. Tetena noa. Jama ha ban no tetena ye dey na noa. Papa mpacho. Ono a ye ono ma edigusu. Ba de frela na ye nka nkire wo. Papa me pacho. I say harmony bi o ha wo de che atiefo no kwa. So on ko no wonye. Na wo ka say mu na wo kire say aban bi o ho a ye ti na wia. Ye de kwan to ase. Nti sa no nipa no wo kwa kote wo so follow sa process no. Sa. Okay. Okote kro on frame la no. So wo you mo the screen so. Yes. On frame la no. Okay. What you say na me nkire no. On kire no kre. Because obi ho no ma na wo problem. Wo de no bi o na nya haban no kwa na beje so spiritual marriage bia na wo de ni modern. Nti nya haban ba ko pe no e na obetimi e dia ya ma. Wa haban ba 21. What you say? Aha. Oh, we are say problem bi ba obi su na 3 months na ho boni do mo agim. But ye nka nkire. E ka cha bia na wotwe me nsante wo say. O hospital akoda more than 4 years. Honto. What you dura nkwa. O de fela na bla. Ano mo de mo ho agim. Aha, ye ni mo machi wade ni mo mapede. What you say? Aha, ye wono ma hudu bebelebe obi ka dabi no. De gusu aye adwuma na ye be kire. Papa. Ba nende. Jamano no aye adwuma. Ene de obi o yusu hila bia me de che no. On frame you kase kate so betima no e be ye adwuma area be ama no ne no ma bi e de prefra di Sanchez na da bi ameme ka no we ka ho bi na ha ba bi so say de e ka ho we di siesie ho a oboa tina me bo ma ba bi a chi ti ana me fe ni sisi tina me bo ma che da e ba ba fe ni sisi ase cheches what you say aha jamano no de jamatimi ye na da eja adwuma buruta ya no odin what you say ena captain ba akoni o so ni no adam ayi monto de ma mi hu ye no mi na no wata otutu de ma no abo no da hye dodom be ko no pa ma mi wo da we maduru kese pa fani agro monto sunsun mu na nkasa no emoti achi wade no ani monto yi ntimede church efo wo no obi te na ayese dambo no so a ba ni nyina ne wakasa kasa gusu o endo ni problem no o ja se wo wa me ni pa na eye kwa o te makoma 7 no opekura na de atum na de kusu amona ye dai atum ehunsuo no kasa na be ka no abba petina ni mu sei edam ni nyina awe ejampa cheme bi na se ye won kokko bebra omo kira ahaban ni najuma bad no crap papa yi kan se ye wo ebia ne kasa ye kaguso sa enti se ya wo se wa kira ahaban no enti no kwa akote na wonim kasa na okobodam ebia enya adwuma ma wo be kasa bi aduro na wo kire na ahaban na wo kire no wa nche ni ye na so na no kire na na omo di kan ma mu hu ahaban no wan kan kire enti bibia ne wo de bomode na friend wo screen no so bo number na friend keke ye kasa papa sei ni me how no one sure de wasa wo ye on say ahaban wo tumi ye ho so ono oni contact na edeni so be ye adwuma ama ati ase o to kasa because ahaban bi okra wo ti obi timi for sebra betimi fa ko kan wo ne be ye adwuma
ebu a watwam kura a obo so no ofrew me haban so me nsada haban aso me nsa o se me fa me nduru nchiche jamaica no dey ase aha ba ne bu na me bu no felo mo a sa me ti haban o so me nsa se me fa me nduru nchiche haban na isi snake o da me ba me bi kire na so no kura no kwote kwanto diskato ase sa usika no nim kwanse no do obetimi afa 3 obetimi afa 7 but uni ma haban so ope 3 so ofa 7 so ope 1 obeda akwakote nti obi kire obi abu obose mofie no obi aba no ne nam na ni kuru na ma so opa haban mi siwe ukoti ekwa be na afa so akasa ya awoti ehwa no odi agu omu ye nipa ne se bi omu sisi waje srada to we monto emotia nti we obi omu e mobile money for no betimi ma 70 million obepon se pe na aka be 30 million me different haban ma akoma be 4 na ma chechire na me ya tum spirit ni tini ma ho eja ye montoi ye na nam de show mo sin ase no de bro no do mo de bro papa nana me ni bisa pa for e bro hwe monto nim hwe don so bia dua bi oni fie onu tie dua no fie ayi wo wachi wade no monto wo esi ono ma me ho we de wo kai ma sem ye village ana bebia mete wo me nana ho na misua no monto sisi fio e ho ewura wo ye ti ba ye hu o fie ho da me se wentia wo wachi wade no mada monto the center ne kura no ohua kuro bi ene moti achi wade no me se esi su bio o nya sasafo ampa what you say emotia omochi wade no to bi so e baifo no abene sade e kura na wotawi we ya enu nti no motade she she omosen ase no ti na wotam so nkasa bai wo mosen mrafo ne baifo e wo yusu a obwa 120 ena me ka kire no obi yare malaria pa no ye wu a ya wa haban be 3 de fra monto obeda obesore na malaria no kura ye de be ayera metade ye duru pa ma mamfo ene papa serious ene de nyame anim no kure ma wasoma yedu mitiri ma yedu kese nsema matse no mehu se efi na ekwo se mebu ahaban ya wa ba bu me bi ni ha na me ya do ma mo ba da wo fro no me kire mo wodun so gusu ko be ma white wo ya be ma so be ma bi wan wadwo so agusu do ya fana ber wakata to me dia to dwa wodun na akodun so gusu a onya ka fam se wom eno ano no wodun so gusu no fam se wom eno ano makai yesu anu na na ber wakata to na don sa bo so na kata ya wo ba ene wo be ma no kura de ni tiri kura bom won be ma ne kokko no ene wo ba ne white wo da ba meti bi a kire mo ene di white di cotton nsam ene wo ba no so ye de kan wale sam na bro akata ho me na me ka kire ya sade yesika adwuma kura ene so obi jeje wo na se bi oba ma na so se wo kwa ha ya tibi o de fra wo de ata ebia wasi no mana de asamfuru mu a obeda bed no so na o kana nu masa oyo papa hwe ese ha ban si wo kwa aha se ni de tiefo se papa nya bobo za side ho de a ho am ti mu kwa me de enti muntu na dwuma e bebirebe wow ti duadua ni fie bebirebe a wo suru abai fokura e de be isuru wati ase ene se de na meka no monto ho asema na papa yiken nyansa safoa ene ne kasa no e pa chobo modin a so person no won komo bi a kin number no screen no so let's subscribe to your YouTube channel no ne like ne comment ne share se be ya say every day I upload new video a on sabe to me aka bi ahwe se wo adwentwe bi na wo pese wo ne edi komo bi so a ye fe number go screen no so betimi contact ye sa advert na pese etwa ma wo bibia pese ye bia de betumi aye wo contact ye ni obedi nkomo na we se fa na akoko mesa o se kane no we na ni e de cha akoko ho no kwa me ma da so yusu ye o makose sade be ndie be di aba no apart from spices ye de nkwan me nim hwe fa ho we adwuma ye adwuma bebirebe se wo hia sika furu bi ho a wo haban so de fra wo se hwam pa akokon ye de akokon India ni bia eni nunum eni sinifie akokon mesa ni nunum okoba bia no ate ni minu afra na ye wo kasa ye de
egusu ho ne asem no wo di tware ya kasa o no se wonya nipa ne din ehu ani de wo benya na kasa no konya no we na nwura no kura de na akote wo no oni di se wo contact dabi yenku otumfo ko to bu akote edu se anya adwuma ho na ka tro haba ntwa ntoro Numbers 23 verse 19 Nyankopon so onye nipa no wadi aturo onye nipa no ka asem a wonye saa na haban obo no wote ahaban ntwantro nti obi di ahaban ka so di wachi a due because ne da obetwa leki ho achi a no ne mpafe be ye de be ebisi e wodo a ala uni kontomle uni konsoso a uni bode e enya haban ala na me di haban ye waduma enya adwuma be ye adwuma yesesi for me homso na wo say nante ye wo so e for man ye say chako komesa ahaban tere na waka bom na de adware se wo hia sika furu bi nchen ana wo ye adwuma na wo pelaki de be ye adwuma wo de be ye adwuma na kokomesa sanete eni ene nam ko ne ye de chi e wona adwuma de so from enam a ye de be chi no mennim se de bibi abi yare bi kura tu bi so na se nkokora na ahaban mako sabi de we ka ho akokomesa ne ka ho na de adware se ya de nyina e be tukura akọ nyanza safo na kasa no ke pela no papa easy akokomesa no said the meka no enen so ye bre no aso ye bre na so na wo se me bo nka ye se ya ba abeso ye the time na ye adwuma if you show bo modern na contact ye papa nyanza safo contact no the contact egu screen no so frɛ no wo so ne won komo bi twitwi a frɛ no na subscribe your YouTube channel no ehu nya pa se na be ya every day ye upload video on sabet mi akabi se mo amu ni mi dada na afia de pa fisha mi kroma ka ga ya be de oso me da se bye bye